Jingïaseng yalap bagi jingduai ki bapang basitom. Kebelai kerteng Joy in the City. Keban Pynlong deke Neifcc Shillong. Keban long hakah nyotrik uleber araja pusau. Bat kut hakah shpotrik uleber araja pusau. Keban long Madan Malki. Bagi nongkran haki digisngi kelong Prophet and Evangelist Manoj Abraham. Wa Apostle DP de Kardan. Wa Apostle RR Kongkrom. Reverend CS Kongkyang, Reverend Dr. S. Lingdo, but Reverend Dr. S. G. Momin. Jingïaseng kan long mana kajan meet hagapor sanchiteng, but hagasngi ublay Jingïaseng an Pynlong hagapor shpo bije min stem, shi bije shiteng but ndru bije jan meet. Kan dandru ka Bible study hagasngi thought ding but sing set jan, nadu kapor kandai bije hadu shi bije. Ya kari gajung hikai ketin blay on Pynlong Grace Covenant Church Hall Laban balakot smabhaya baro. Nagbenta gajung tip babanya pun cikini ki number kendai saw lain riu, lain not saw not iwe kendai, but kendai hinyo saw, not sun kendai pra hinyo lai.